pullo o wona yananede fi honɗum Mali ko pullo o wona yananede fi honɗum Burkina ko pullo o wona yananede fi honɗum Cameroun ko pullo o wona yananede kuufa o ko kanko woni ko ardi o mouvement Cameroun kako kanko woni ardi woni o mouvement kala ka memmina Nigeria kono ko do yawa fi honɗum sabu ma an o pullo Guinée sabu ko an o pullo Guinée holli pullo no yawini ko an holli wonde ma da way jamfaade mo maada on ko an holli ko mbuudi din hikki yeso ko an holli wonde ma ko a ndotturi ko an holli wonde ma ko a yawetedo ko an holli wonde ma mbuudin no hitti kama buri ko woni kon fo ko dun simi inni siko amardo bernde tar hedi to gollan sabu dimi tutta e maada ngare dum mitti dim yetto ma din gonga mo hanuda nanude on wonde ma wota accitu teliki katinde maada yana lo jongol ka hore ka yetere goddo ko dum do woni dogogol deba on ko dum do woni jogagol peda ngaanyoro kaaje ko dum do woni dogogol ko woni konko happuma kon tigi ko dum wondo wowlide ko woni fejjude Burkina accon ko woni fejjude lagine ko di makitiji wonadi e sunnede ko hecci ankintum makiti fuddi sumude makitiji jelu sunnama dibi 2010 makitiji no sunnede wowle fi dum don ko disposition won dum ettu don ko hombe woni hande do wombe daranade haybe wonabe sunnanede ala wondo e darade inna hino denonso day konko woni wadde don ko a plus forte raison yetta disposition hande do non ko dum do wadde priorité hore meden acce jama fi Allah wato jawna berde de ndo yawgol e piji futilitéji alors pour votre information on vidéo mo on do ngeyide don hino inne no sunnede jentite do vidéo go de la même région nokkure wotere nden ndaron don non andon si tayi ko armée woni ko ari sunni nden nokkure jentite Allah la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam itubi Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar sare fo suma sare o nani ko sare fo suma na sare fo sunne o wi sare fo suma na sare fo sunne o wi jentite kadi fayin hito makko ngo fo suma Allahu akbar la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma awgaduna lil harbi akfa Allah كل ما أوجدنا للخرب أكفى الله صار فوسما إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون يا الله واحد الله واحد سيا وديد سيا وديد بيوي آلس أيي أون وديد سيا وديد جنتي موجة دي كمم نكورة نغوي كوني نا فيديو غوتون ono video mo wondon e circulinde on do mo mi addana on ko ka woni e fottude wobbe go wombe dogude no danninde yite ngen wi'a munye wotan wullu fanke la même personne video makko go kanyum kadi no wodi o goto on do e nokkure wotere nen ka woni e yewtude fi nge yite mi yeto non ko no nge yite hubbiri nge wona wi'ede do ko soribe ari sunni il s'agit de deux vidéos sorties de leur contexte mi fuddori no wiugol wonde mako gonga wadi goy kodoli fulbe ataka ma Burkina baribe sunnidi anton non ko min ati wolde fi dum do ka réseaux sociaux ji yiltite vidéo am mi woluno fi hande do ka situation fewndi don ka tawata France no hani immade communauté internationale no hani immade do yo ko lawade kon hani lawade mi wowli mi inni goddo wadi Burkina ka tawata e yi arbe bengoy ataki ko doli goton ka be ari haybe jabi maketiji yimbe hala ka be woni e wolde kan mi yewtino fi dum no kono mi mabbinali few parce que mimi do andi goddi tawata onon humpitaki jentite no mo e yewtere o musido do on ko wowli kon wodi ko wadi kullu ma sababu ka bayina mi ma Allah ko mi faala andi ndeng France no gollude goddum e hore meden do be faala en gollitirde non en 2023 mi yawno Afrique mi jonnatamo on exactement kono do manditi
mi yawno ha mi hewtoy ka tiggaje ɗen miɗo joɗoduno e maɓɓe ɗon ɓe noddi colonel jo ka l'armée ɓe wonno piiriduɗe ɓen hollugol la wondema wala waylitike hollugol la wondema hande ɗo ɓe mari soutien hollugol la wondema hande ɗo na ko wonno hanki gontuma noon hara ɓe yaltinaka goy tawto Kidal hadi ɓe yaltaw Kidal kamɓe français ɓe hadi ɓe itaka Kidal o noddimo ɗon o waɗi hoppaller fiyo mi jentito ko ɓe woni e yewtude kon ko ɗum ɗo waɗuno si mi yeeti on ko wonno arde comme Mali mi yeeti o minni goɗɗum no arde Mali goɗɗum waɗa e Mali ko sabu konko min mi jooɗino ɗon mi nani yewtere maɓɓe nden e humpodiral maɓɓe ngal ko révélation ɗon mi waɗi on e waɗande ɗo o fiiwata o wonu ndin boddi ndin gon jungo wonango gollitirede fi nangugol boddi France ino faala créude trouble e pays ji nayi fewndo ɗo e nder région on ɗon mi wowla noon ɗo mi précisa noon ko armée maɓɓe française on na français ɓen armée maɓɓe française on saliɓe juude français on ɓe waɗi déclaration mon ɓe waɗi on ɓe prometuno noon wondema ɓe rompay relation coopération maɓɓe militaire on kamɓe e laggine ɓe waɗali taw voilà pourquoi joni noon mi yii diversion mo ɓe faala wadde on ko créugol o conflit holla wondema fulɓe ino warede ɓe aggrava ɗum noon ɓe exagéra ɗum ɗo fiyo jama on immanoɓe go'o fiyo ɓe wonno e piridude mum hanki ɓe innayi ɓe dartade ɓe fiyo ɓe gollitir ɓen fi argol liɓa ɗi régime ji tati ɗo Tchad Burkina nayde Tchad Burkina Niger e Mali ɗiɗo nayi heɓe fondi ɓe waɗay déstabilisation ka région nder ton ɓe ara ɓe liɓa ɓe lamɓe ɗon ɓe sooriɓe waɗuɓe ko waɗi ɗon kon ɓayɓe nantodira e maɓɓe ittagol ɓe mone na de régolgol probléme ittagol ɓe mone régla kamɓe compte ji maɓɓe kamɓe réglement de compte moɓe mari na enen mari nafa e nder muɗum en ala nafa e muɗum fes koye ɓe utilise non o argument ethnique ka région ɗon ɓay hiɓe andi wonɓe dartade ɓen ɗon ko homɓe ɓe créa ɗum ɗon ha gasa no ɓe geriri ɓe andi ɓe ɗo liɓiɓe ɓe yiltite noon kañum kadi ɓe ara ɓe liɓa ɓen ɗon stratégie on ko simple miɗo andi noon ko moni on yeyatade ko mi élaboratamo mi développatamo par ce que na on woni sujet en principal on ko divers wonɗen e yewtude ɗo fi muɗum wota goto utilise émotion moɗon on détournugol on e attention on naɓa on e conflit mo tawata ko conflit maɓɓe ɓe cokumo ton ha ɓe gayna yoɓe gerdu e maɓɓe ton kamɓe soori ɓen ha ɓe gayna fulɓe Burkina ɓen na onon ɓe hoolori yo walluɓe fulɓe Niger ɓe na onon ɓe hoolori fulɓe Mali ɓe na onon ɓe hoolori réglen probléme men mo joguiɗen lagine on wota teenu ronka teena ɓeyda si en wawali gerdude goɗɗo windi ka commentaire ji ɗo joni ko tawata kadi c'est important miɗo wowde fi makiti plantation ji wonaɗi sunnede ɗin noon kañum kadi e yiɗo vidéo ka pullo mo tawata ko mari pullo yagal ngal wo ko origine makko on e yettore nden kaɓe ari ɓe jaɓimo plantation ɓe sunnimo plantation o addo ɓe wadde ɗum ɗon taw ɓe ari ɓe négociide makko ɓe inni a jonnay men leyɗe maɗa ɗen ko ɗum coordination wowli ko ɗum opérateur économique wowli ko ɗum enen tigi yimɓe meɗen élite meɗen e fonctionnaire ɓe meɗen e cadre ɓe meɗen kon ɗum wowli fi ɗum on immike on endiñike fi ɗum ɗon c'est dire hiɗo yurmi il s'agit du moindre mal fiyon ƴetto rondi to ɗon acci ton probléme wonɗo hoore moɗon hiɗo rondi dongal ngal ronkuɗon ngal on anda ko honno hay tekkere mum waɗirte hiɗon wowlude dongal goɗɗo mo tawata kanko e mo liƴƴitade ngal mo andi ngal woni gerdude waɗe sifa ɓen fulɓe Mali ko waɗi ɗon ko waɗe sifa ɓen fulɓe Burkina ko waɗi ɗon ko yi on tuma on anday noon si tawi ko kamɓe nangoton e endiñaɗol ɗo ko woni e wadde hoore maɓɓe ko sor moɗon ala ko mettatanmi tuma mi yii sor maɗa on ko rondiɗa ko giɗa acciti ɗum ɗa nanga yawgol wowloya fi ko goɗɗo gogo acce fi Allah ardinen hakkil nani ardinen hakkil jama ɗe ɓerɗe meɗen ko ɗe e woni koye soñjude en débat inutiloy ko koye tun wonɗen e meɗen sujet woy inutiloy ko koye wonɗen e meɗen hiɗen acci ko woni prioritaire ko giɗen acci manipulation o en ala kippude oɗo are non